Ngicela sibashayele tandla siyabonga kakhulu bazalwane for leading us. Ngiyanibingelela egameni lenkosi. Amen. Siyajabula nalamhla kuhlanganyela nemndeni lesinawo la emkhathisini wethu singumndeni webantu labang-20 bese siba nemndeni le la uhleli khona ubukela ulalele nawe solo ngumndeni wasekhaya ezulwini sijabulele ke mawungumndeni waseKwaluseni Alliance Church futhi siyakwemukela. Amen. Encwadini ya Luka sahluko 4 but kumbe singabuka ngicela usivulele Timotheo wesibili sahluko 3 verse number 16. Ngawubese ke ngiyawasho lawa lamanye lengifisa ukuthi sedlule kuwo nje sibonisane lokuthide kuwo without intending to spend much time kuwo. Timotheo wesibili sahluko 3 verse 16 na 17. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele kufundzisa nakusola nakucondzisa nakuyala ngekulunga kuze umuntu waNkulunkulu atawuhlonyiswa alungele kwenta wonke umsebenzi lomuhle lamiselwe wona. Yeah. Yonke imibhalo injani iphefumulelwe nguNkulunkulu. Ngalama emagama ine signature yaNkulunkulu. Ine signature yaNkulunkulu. Ngoba imibhalo iyinhlitiyo yaNkulunkulu. Niyabona alisho ukuthi yonke imithetho, yonke imibhalo, all scripture. So niyabona ukuthi kune ma-results ekuthi le mibhalo yenda muphi umsebenzi, God's intention for the scripture etimpilweni tethu. Kumbe ke ngingakagcizeleli kakhulu lokho kulawa lesengike ngawasho nje ngicela nje ukuthi sinambithe lo Luka sahluko 4 verse 18 na 19 lithi umoya wenkosi ukimi ngobe ungigcobile ukuthi ngishumayele tindzaba letimnanzi etimbuyeni. Ungithumile ukuthi ngimemetele inkululeko kulabathunjiwe nekuvula emehlo etimbumbutheni nekukhulula labacindzetelekile. Ngimemetele umnyaka inkosi letakukhombisa umusa wayo ngawo. Ngimemetele umnyaka inkosi letakukhombisa umusa wayo. The year of the Lord's favor. Lisho njalo mawulifunza kumbe kulamanye mahumusho esingisini. Bese incwadi yebase Roma sahluko 2 liverse laka 11. Roma 2 verse 11 ngobe uNkulunkulu akakhethi muntu. Ngobe uNkulunkulu akakhethi muntu. Kungako makumenyetelwa umnyaka wefavor lo mnyaka umenyetelwa kubo bonke bantu leni ngobe uNkulunkulu akakhethi muntu. Kunalamagama lengicabanga ukuthi sinawo umqondo wawo ligama lelithi favor neligama lelithi favoritism. Ifavor ngumusa sihawu saNkulunkulu, but kuba favored may not mean you are the favorite. uNkulunkulu ukhombisa ifavor but akakhombisi ema-favorites ngoba kude uNkulunkulu laba favor kakhulu kunalabanye. Sonke
sine access to his favor, ngiko le favor imenyetelwa as a year to all people, but not favoritism. Kungako uNkulunkulu kune grace lesiyitholako lekuthiwa igeneral. Igrace le general ngilele yenda sithole litulu ngisho singakathandazi singakholwa. Igrace le general ngilele yenda lilanga liphume ngisho singakasinziswa. Bese special grace ngilokuthi thina sibandvana baNkulunkulu sine kuphila lokuphakade. Siholwa ngumoya wakhe longcwele. Kusinziswa kwethu falls under special grace ngoba lapho sesibandvana kani general grace ngila sidla khona sonke, sidambuza khona sonke njengebantu baNkulunkulu. Uma ngabe kungathiwa sihlangene la and then bese bayapheka bakadlamini emalangeni, bese sekuthiwa hayi naku kudla siphekelwe, kuyafanana sesiyeda sonke sithi bhu, bese ke sekuthiwa emalangeni sicela aye ngale kulendlu lengale, se special ke leso, se special ke leso. kuNkulunkulu sonke siyathola siyadambuza etulwini emvuleni, but kunetino leti special only for the children of God. Ngula khona uNkulunkulu embula nenhlitiyo yakhe kubantwana bakhe. He unveils his heart nemicabango yakhe. Bese encwadzini yetento sahluko saka 10 imisebenzi yabapostoli ngifuna sibone njalo umnyaka wefavor. Izenzo sahluko 10 verse 34 uthi Petro kambe, yes, wacala wakhuluma Petro wathi nembala sengibonile ukuthi uNkulunkulu akakhethi libala lemuntu. Lokho kushoni kusho ukuthi God does not have favorites, but he favors us. Kepha uNkulunkulu akukho labakhetha noma la emhlabeni ekukholweni kwethu akukho labatreata in a very special way ngangekuthi angete wena akwendela that special njengemntwana wakhe. Usipha tipho letehlukene, but le tipho atisho ukuthi we are his favorites. Ekulifundzeni kwami iBhayibheli ngizamile ngayithuka ukuthi yene bakithi uyathi letinye izinto ungatibulala ngato, uzame ukutizilela, but iqiniso ukuthi kukhona lesithathola ngekuzila, but ikhona izinto mawufundza iBhayibheli labanye batithole bangazili nekuzila. Yifavor yaNkulunkulu leyo. So Moses nje kuthi akhone ukukhuluma naNkulunkulu amuve esihlahleni sivutha, mangibathe ngiyahlola ukuthi Moses wazile emalanga lamangaki ungaye esihlahleni sivutha. Ngikhanza ukuthi ngizero. Lamhla ke sengingezama ukuthandaza ngizile sengifuna ukubona isihlahla sivutha, but it's just God's favor ukuthi ungabona isihlahla sivutha, not necessarily your effort. Not your effort. Bo Elijah kuthi sebaba prophet labakhulu kangaka bayithatha phi lento, bayithatha entsabeni emfuleni, bayithatha kunikeleni kakhulu, ngiya discover ukuthi yathi favor yaNkulunkulu. Bo Paul abona sebakhethwa njani emkhatsini walabanye, it's just God's favor and gifting. Kusita bantfu bakhe nekusita abantwana bakhe. While kuzila, kuthandaza, kunikela, kuthi khandla is very important, but kulombhalo ngifisa sathi ukuthi inhloso yaNkulunkulu ngebantwana bakhe, it's simply to demonstrate his favor, not their ability to fast and pray. uNkulunkulu akabukisi ngathi
asikhombe ukuthi uyambona lo zila kakhulu, uyambona lo thandaza kakhulu, but uNkulunkulu konke lafuna kukubukisa ngathi emhlabeni ufuna kubukisa ukuthi awubuke igrace yami imendelene umuntu. He wants to win people by his grace, by his favor, not by what we are able to do. Kuze kungabikho lothatha ibonga. Kuze kungabikho lothatha ibonga. Kungako kusekunenge kumangala lesitag mangala uma sendlula lapha emhlabeni ngendlela uNkulunkulu lasebenta tintfo atende ngayo. Kuma Hebrew sahluko 4 ke verse number 12 sisenemuno wethu le Mahebheru sahluko 4 verse 12. Are you there, son? Read. Livi la uNkulunkulu liphilile, linemandla, likhalipha kwenza inkemba lesika ngetinhlangothi totimbili. Livi la uNkulunkulu linjani? Liphilile. The word of the Lord is powerful. Livi la uNkulunkulu linemandla. Uma ngabe ngiphethe umukhwa naku lo mukhwa lo awukacitshwa awukalodwa. Mangabe ngidawusika ngalomukha lo ngalodwa emandla kumele abuye kubani? Kimi mina lo sikako. Kepha mangabe lo mukhwa ukhaliphile emandla esikujubeke into abuya kuphi? Abuya kulomukhwa. Livi la uNkulunkulu lithi ngoba livi lakhe uNkulunkulu linemandla. Kusho ukuthi it takes the power from God's word to cut something, not the power of the one handling the word. Angidzingi mine kuba nemandla kakhulu mangabe ngikhona kubona nekusebenzisa emandla lasevini la uNkulunkulu. Kungako live la uNkulunkulu lisebenta nanoma kukubani nanoma ngabani. Why? Lisebenta ngisho kumntwana lomncane, lisebente nangemntwana lomncane, alikhuluma nje. Why? Because God's word has power within it. Kungena mpostoli kungena prophet bani. God's word has power. So ngiko ke uNkulunkulu ifavor akayibopheli kumuntu ukuthi utawuthola ifavor ngoba uhlala uta kumpostoli R noma uya kuprofeti bani, but uNkulunkulu ufuna ukuthi bantwana bakhe bonke bathi ukuthi bane access to his favor. Livi lakhe linemandla uNkulunkulu futhi livi lakhe linjani? Liyaphila. Live lakhe liyaphila. Mangabe inhlanyelo uyihlanyela phasi, mangabe seyibolile noma ungayinisela uyifake manyolo, uyifake makhabeni, menza umlimi lomkhulu, akukho lokutawumila. Mangabe if the seed is rotten dead, ngeke bese iphakanyiswa bomanyolo mayifile. Kepha mangabe if the seed is alive, is living, it has life, noma ingathathwa ngumuntu lodzakiwe ayihlanyeli tawumila. Livi la uNkulunkulu liyaphila, livi la uNkulunkulu linemandla. God's word is alive, it is living. La lihlanyelwe khona leyamguqula umntwana sekangatati, umuntu sekangatati nelibito lakhe ngoba lahlanyelwa. Lelinye lihlanyelwa 10 years ago, lelinye 2 years ago, but mzukwana limila, it will take root. Why? Because it remains alive in every soul. La lihlanyelwe khona. Livi la uNkulunkulu liphilile, linemandla. uNkulunkulu ulenda lelivi la uNkulunkulu libe alive. Sihloko sami by the way sithi the Bible a book to guide sons and daughters. IBhayibheli
yincwadi yekusita abantwana baNkulunkulu endleleni. It's not a law, akusiwo umthetho, but live laNkulunkulu. Kungako ke 2 Timothy uthi yonke imibhalo, not all laws, but yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu, iphefumulelwe uNkulunkulu. Bese lithi le mibhalo ilungele kuyala, kufundzisa, kuqondzisa leni kube beyingumthetho, ngabe lithi kuze umuntu atoboshwa bese uyalunga. But lithi le ncwadi yemthetho yamcorrecta, imekhute, imcondzisa, imfundzisa, imtraine kuze atoba perfect, alungele yonke imisebenzi. The word of God. So live laNkulunkulu ngalifananisa ne-road map. Mangabe uyahamba emgwaqweni ufuna kubona i-direction, uhle uvula ubuka imap yakho, ubuka imigwaco. Mangabe uyaduka, vele mangabe la udukela ngakhona kunemgodzi, utohamba uyogcumukela emgodzini. Live laNkulunkulu likanjalo. How do you suffer njengemntwana kaNkulunkulu? Ngesikhathi uduka kule guidance lonikwa yona live laNkulunkulu. Live laNkulunkulu malithi pray at all times. Live laNkulunkulu malithi give. Live laNkulunkulu malithi fast. Uma le guidance uhamba ngayo, uyathi ukuthi it will be well with you. Kepha mangabe ungajiki lalithi jika khona, ume lalithi man khona, then you suffer the consequences. Live laNkulunkulu alisiwo umthetho kithi, but lilivi leliphilako lelisinike guidance. Simove uNkulunkulu makathi turn to the left, makathi turn to the right. Malithi turn back, malithi go forward. Live laNkulunkulu liba yi-voice of our loving Father to give us a guidance on our journey. But alisiwo umthetho ngoba umthetho uletha ifiye. Umthetho mangabe nje live laNkulunkulu silithatha njengemthetho, mina ke njengemelusi, njengemfundisi, kusho ukuthi ngingathatheka njengani, njengeliphoyisa ngithi kuthi ngipasobhele uNkulunkulu umthetho. Wonke ke makuthi manya nje liphoyisa endleleni ngani esikhundleni sekuhamba nga60 bewuhamba nga80, mawuthi manya likepisi leliphoyisa wenda njani? Uyabhilika ushaywe elivalo ube nekwesaba. Kulokunye ureduce vele sewushayile insambo. Awu mine nawe. So liphoyisa lapho nemthetho liletha ini ifiye, but live laNkulunkulu kumele silijabulele ngoba lishoni kithi, lisho i-guidance. Live laNkulunkulu lisho ukuthi sengidayithola indlela noma bengilahlekile, sengidawuphila noma ngabe ngifa, sengidawukhululwa noma ngabe ngiboshiwe. Live laNkulunkulu akukamele lisende sicabange, sibaleke, sidadishe kuvuma tonotethu, sishikishe tandla, sesula umlomo ngazi ukuthi li policeman. I'm not a policeman. Mangabe ubambekile ungumzalwane, ubambekela lapha etinkingeni, ubambekela lapha etinkingeni, akamele makuchamuka umfundisi bese uyadesula. Hayi siyaphila ngeke yenkosi. Amen. Muhle Jesu. Mangabe khona la ubambeke khona, vele ujabule ukuthi eyefika ingceku yenkosi. Labe ngibambeke khona sengidawukhululeka. Mina kumele ngibe i-voice of life to you than a voice of death. Agamele ngilethe kufa nekwesaba kuwe, but kumele ukuthi ngilethe kuphila ngoba live laNkulunkulu linjani, liphilile futhi linemandla. Ubokwathi ukuthi kusho ukuthi lebe ukuthi kunemandla etikwami, lebe kungibambile, sengithole amandla live laNkulunkulu na kanjani sengidawo sengiyaphunyula. Uma ngabe ke
sikholwa livi laNkulunkulu. Colossae 2 verse 15. Let's get there. Colossae 2 verse 15. Nema Korintos 2 verse 14. Babusi nalabanemandla wabemuka tikhali. Wabathela ngelihlazo ebaleni abehlula ngaso siphambano. Abehlula ngani? Ngaso siphambano. Kusho ukuthi tindoda la kulomndeni lo kulamadvodzana nemadvodzakati. Tinqotshwa ngani? Ngesiphambano. Tinqotshwa ngesiphambano. Leli gama lelithi believe, ligama lengathi lula, but ligama leliqukethe liqiniso ekuphileni kwethu kahle njengebantwana baNkulunkulu. Leli gama la believe, uma ngabe sihamba ngalo, if we believe in the word, sikholwa livi laNkulunkulu, most of our struggles will become past. Masikholwa livi laNkulunkulu. La lithi ke khona 2 Corinthians 2:14, kodwa akabongwe uNkulunkulu lo sihola njalo. Usihola kuphi? Eludwendweni lwekunqoba ngabani? NgaKristu. Akabongwe uNkulunkulu lo sihola eludwendweni lwekunqoba ngabani? NgaKristu. Masikholwa livi laNkulunkulu, siyaphumula ukuthi silwele ukuthi sinqobe, ngoba sicala silwe sisuka ekunqobeni siya kulokunye kunqoba. We fight from victory to victory, but we don't fight so that we get victory. Uma sikholwa livi laNkulunkulu, lisinika umcondo wekuthi thine ekulweni kwethu asilwi kakhulu nemimoya nebabusi kuze sitonqoba, but silwa sisuka ekunqobeni siya kulokunye kunqoba. Sisuka kukuphi kunqoba? Sisuka ekunqobeni kwesiphambano, ngoba Jesu wabanqoba ngesiphambano sakhe. Sisuka ekunqobeni lesiphiwa kona uNkulunkulu, akabongwe uNkulunkulu lo sihola njalo eludwendweni lwekunqoba. Kusho ukuthi impilo yemzalwane, i-victory yami nawe njengemntwana waNkulunkulu ngeke ibe determined after umthandazo evikini lelitako, ngoba yaba determined at the cross of Jesus Christ. Niyabona mos. So thineke asisayi emthandazweni lesiyawuthola kunqoba kuwo, but singumphumela weCalvary la kunqoba kwethu kwaba established and effected khona. Uma ngabe kunqoba kwethu sikubophela ku next week, staba frustrated the whole week until next week. Uma ngabe kunqoba kwethu sitakubophela kumpostoli, kuprofeti, kupastor, lothe next week Friday lemancam dagoni uyakhululeka uthola ibreakthrough yakho. Mangabe sibophela kunqoba kwethu sikubophela ku next week, sikubophele kunanga umuntu umntwana ebanaye lekungenteka agule, uthi ekhathi nemaviki kuthiwe uvalelwe elibonjeni une coronavirus, sewucabangani ngenqoba kwakho? Sewuyadibona ukuthi ayi kusho ukuthi I'm defeated ngoba nayi lengceke useyivalelwe le.
kunqoba kwethu asikubophele kumuntu lesatiko ukuthi sewanqoba. Asikubophele esiphambanweni saJesu lesatiko ukuthi Jesu wanqoba ngaso. Nathi mangabe sihamba sithi ngenxa yesiphambano saJesu Kristu nginqobile. Uyabona? We are announcing the past in the present. Sithi lokwendeke itolo solo ngiyanambitha lamuhla. Ngile mathamba itolo. Mangabe kusakanjalo. Ngidla umphumela wale Jesu lasavele akwendile. Lokhu ke ngiko lokutawukwenta ukuthi singawungeki bazalwane. Singathatheki. Simbonge uNkulunkulu ngabapostoli, ngaboprofeti R, simbonge ngabo. But singabendi Jesu wethu. Kungabi ngathi ngaphandle kwabo kunqoba kwethu sekuhambile. Ngoba kunqoba lokwa establishwa nguJesu esiphambanweni, it's recorded, it's on record. Wabanqoba, wabathela ngelihlazo ebaleni. Lencwadi ke leBhayibheli yincwadi yekuthi siyikholwe. Uyithathe nje nawe usathi funzela usabona ngathi kunedinto letiningi letiphakamako letivukako letikuvukela kwendleleni. Uthathe leBhayibheli uthini? Uthi Nkosi Jesu ngiyabonga ukuthi nami ngiyanqoba ngesiphambano sakho. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ungisusa ekunqobeni, ungihole eludwendweni lwekunqoba njalo. I shall never be defeated. Why? Ngoba ngiyathi ukuthi wena Jesu ungihole eludwendweni lwekunqoba. Wena Jesu awumele ukuthi ngibe strong, uyabona? Ngoba Jesu is strong enough ukuthi washaya lebekubhekene naye le wakushayela for eternity. Kungako ngisho lolugwala kanganani angaba ngumKristu until the end. Ngoba kunqoba kwethu is no longer dependent upon our ability and upon our strength. LiBhayibheli lithi, not by power, not by might, but by my spirit, says the Lord. Kuphila kwami nawe akusekho emandleni ethu. LiBhayibheli ke sine emadvodzana nemadvodzakati. Mateyu sahluko 5. Ngicela usifunzele lapho. Mateyu sahluko 5. Sine emadvodzana nemadvodzakati. Lisinika i-guidance yekuthi singaba njani nekuthula. Singaba njani nekuthula. Ake ngithole nalelinye. Mateyu 5 verse 25 na 26. Please read. Sheshisa uxolisane nalo lenimangalelane naye nisaya enkantolo. Funa akunikele kumehluleli. Umehluleli akunikele ephoyiseni. Liphoyisa likuvalele ejele. Ngiqinisile ngithi ungeke usaphuma lapho ungakakhiphi isenti yokugcina. That is being tormented. That is being tormented. LiBhayibheli lisikhomba umgwaqo wekuthula nebantfu. Kuthi singaphilisana kanjani ngekuthula nebantfu. LiBhayibheli. Why? Ngoba saba nekuthula. Laleya nali verse nali ke encwadini yaJobe 22 verse 21. Dithobe kuNkulunkulu ube nekuthula naye. Lokuthi thoba kuNkulunkulu kushoni kusho kuthatha liqiniso lelisho nguye. Ukhethe kuhamba ngalo. Being guided by the scripture lesiphefumulelwe nguye. Ukhethe kuhamba ngaso. Lithi ke mawutithoba kuNkulunkulu akusiko bazalwane. Thank God for leyo mthandazo, but
maybe it akusikangako ukuthi uthandaza wathi Nkosi asiyadithoba phambi kwakho. Kudithoba akusinecessarily lokusho njalo. Ngoba kungenteka uzahangoze siyadithoba ube ukhukhum kungaka enhlitweni. So akusikangako lamagama, but kudithoba ngilokwemukela lokushiwo nguye uNkulunkulu uthi no, uyathi Nkosi bengingaba nalenye indlela yekwenda lesimo lesi, but ngemukela indlela yakho. Kudithoba lokho. Kudithoba lokho. Uyathi Nkosi ngibekisa ngalo lokulula bengingaba nalomunye umcondo Nkosi ngale mali le, but Nkosi ngemukela umcabango wakho ngale mali le. I will do what you want me to do. Kudithoba lokho. So lisekele iBhayibheli dithobe kuNkulunkulu. Mawutithoba bese kuba nani? Uba nekuthula naye. Uba nekuthula naye. Lalela ke ukuthi waba nekuthula naNkulunkulu. Ngekuthi thoba kwakho yini umphumela. Lethi kuphumelela kwakho kuyakwenda njani? Kutawuda kuwe ngaleyo ndlela. Ngekuthi thoba kuNkulunkulu uyabona ukuthi uvula indlela to attract success. Sine bantwana baNkulunkulu, we don't chase after success, we attract success. Asiyixoshi impumelelo, asiyikuyawufuna impumelelo thina bantwana baNkulunkulu, kepha impumelelo iyasihosha ukuthi singakuphi. Kungako lithi impela lokuhle nemusa kutangilandzela. Sine asinawe maphelekece kufuna la kunempumelelo khona, kepha impumelelo inemaphelekece icoshana nathi. Ifuna thina la singakhona khona. But isithola njani lokuthi nangi lo muntu isithola ngeliphunga lekuthula. Isithola ngekuthi sibe nekuthula. Once we have peace, we attract success. But ke sasusa emehlo ethu kule ncwadi sawabeka kumuntu sangakholwa live laNkulunkulu. Umuntu utawukwenda ukholwe emanga ngalesinye isikhathi. Ukholwe ukuthi unenvo longenayo, therefore you need a breakthrough. Ukholwe angikhohlwa lona sewuyachachatela inceku yenkosi ngithi nje mangena yangibona ukuthi kumele ukuthi bayongisika vele bayongisika ngithi nje mangena yangibona yase ithi ke angihambe ngilandze bani ngibuye nani kuphi lo muntu lo sewuhleti elivalweni all this time teletino lethite inceku akatilandze. Sewuhleti elivalweni sewuhamba ushona lena nje ushona lena uboleka lokwa kubantu timali ufuna lokwa nalokwa. Why? So that he gets to success. But thina lesikholwako we attract success when we submit to the teaching of the word. Uma sithoba evini laNkulunkulu impumelelo yethu la singakhona. Iyasiva. This is the noise we make to attract success. Ngekuthula kwethu. We don't struggle against the word of God. Asilwi neliqiniso laNkulunkulu. La kuMateyu ke naku kuthula lesinikwa kona. Kuthiwa senta njani kuze sibe nekuthula nalomunye umuntu. Cela ungiphinzele futhi. Sheshisa uxolisane nalo lenimangalelane naye nisaya enkantolo. Sheshisa wena lo njani, wena lo nendlebe yekuva, wena lo ngumntwana waNkulunkulu. Lithi sheshisa uxolisane nabani nalona lenimangalelene naye. Agree, vumelanani naye. Liyachubeka lithini bhuti? Funa akunikele kumehluleli. Yeah. Umehluleli akunikele ephoyiseni.
liphoyisa likuvalele ejele. Ngalaba emagama lithi leli Bible lithi kuze ungabi siboshwa. Ngoba yabo la uyakhona uyejele so utawuthi ki breakthrough masulejele. So liyakhombisa iBhayibheli ukuthi ufika njani ngalesinye isikhathi la uthi kanza sewudzinga ibreakthrough la khona sewustrugglisha ngekungavumelani. I will tell you how. Lithi caphela sheshisa wende tindo ungabi ku lockdown. Hayi leyanyana. Ungabi ku lockdown. Lithi sheshisa wende tindo. Ngoba you might get to a position lengasesi reversible. Lisisheshisa vumelana nalona lokubeka licala ngoba utawugcina ubhadala. Licetha lithini? Ngiqinisile ngithi ungeke usaphuma lapho ungakakhiphi isendi yokugcina. Amen. Ngeke usaphuma lapho ungakhiphi isendi yokugcina. Noma lesendi yokugcina uyikhipha kuze ube set free. Noma lesendi yokugcina uyikhipha to process your freedom. But lithi mawusheshile kwenda tindo you are set free from that. Uyakhululeka. Nayi ke lenzaba siyibeke kanje. Lithi vumelana naye ngalama emagama. Mangabe angibekise ukuthi nangu umngami siphocene naye. Ngiloyo mos mangabe sinekuphoxana. Ngiloyo utawuzama kuma ku position yakhe yekuba right. Etikhatsini letiningi. Wonke muntu most of the time ufuna kuprove kulolo munye ukuthi nguwe lo wrong mina ngi right. Leli verse ke lithi leso simo leyo journey yekuyoprovelana nekuvule mafayela noma emthanazweni ukuthi kube khona lo provekako kini ukuthi u right. Lithi shesha utithobe kuze wakhe simo sekuthula. Kanjani? Ngekuvumelana naye. Kushone kuvumelana naye. Kusho ukuthi cela inzethelelo kuye. Why? Not because you are wrong, but because you know you are not righteous. Therefore, ngekutati ukuthi wena awusi righteous ngekwemvelo yakho. Mangabe nje athi uyathi unginyathele ngeva buhlungu. Akukamele ngithi kepha ungeva buhlungu ngikunyathele ngeli morning show. Mosini morning show liyabokotela. Kude buhlungu lobuvile la lesicathulo kusho ukuthi nje buhlungu bakho bovele utilimalele mina ngikuthunukile ngawusho njalo nje ngawuze ngikuthunukile hayi ukuthi ulinyatwe ngimi. So ngoba yena uvelo lwami lunyawo kuleli morning shoes lumnyathela wase uva lobuhlungu mine angivume lokuthi maybe ngenxa ukuthi vele ngiyesinza lokumnyathela kumbe vele kube ngumphumela wekulimala kwakhe ngingabese mina ngithi cha uyadlala ungafana uthuba ungafana uhlala unjalo awusuku udlala ngami ngoba ngekusho njalo nakusasa litawushona liphindze lishone lapho sengicalile kubhadala phindze lishone letinye tino sekutawudula ukuthi lebe ngikuthola lula mangabe zangozi ngomile aphangise angiphe emanti ngidawuthi kusasa ngoba sesimangalelene ngithi ngomile sengidawusaba nane ukuthi angiphe emanti ngoba umuntu lomangalelene naye somgadzile ukuthi ufuna ngishaye kumbe khona nathi akufaka lamandini sengidawuba senkingeni ngisho tino lebe ngitithola lula titangidulela lebe ngikuthola ngelive ngihleli phase kufuna ngisukume ngiyokufuna
lebe ngikuthola ngekuthi angiphathele angeke asangiphathela sekufuneka ukuthi mina ngikhokhe ngitifunele lokho bengikuthola free of charge. Lithi ke esikhundleni sekungena kuleso sikwelede leso vumelana nalomuntu leniphocene naye uvume ukuthi uyathi kuthini I am very sorry. Yini le yenda uthi I am very sorry ngilokho uyadada ukuthi awusi perfect. But mawuthi cabanga ukuthi wena you are better than her, perfect wena, then now uyawubambelela uthini njengensetha uyawukomela khona kuloko kuba perfect kwakho. But manivumelana la kusho ukuthi sewumemukile sikhali lebe sitawunenda nidubane liviki lonke. You have disarmed your brother, your sister, your partner. Umemukile sikhali. Emva kwaloko uyathi simasenixolelene phindze kushaya umoya. Kuthula kuphindze kubuse. Bese kwendekani, and then you begin to attract success. You begin to attract success. Ngoba impumelelo ayibangwa ukuthi kumemete umpostoli, ayibangwa ukuthi kumbe ngimemetile ngathi shout success. Success. I-success ayikalali, ayimenyetwa, ayithi ngekuthi uyimemetile, imenyetwa kuthula. When you have peace with your brother or your sister. Kungako phela eMahubo 133 maye kuhle kumnanzi bazalwane mabahlalisene ngekuvana. Kulapho ke la uNkulunkulu ehlisela ibusiso takhe nekuphila kwakhe. Hayi la kuthandazelwana khona. Hayi la kufunzelwana emavesi khona. Kepha la kuhlalisenwe ngekuvana khona. So niyayibona ke leBhayibheli yincwadi lesinikete guidance. Isinikete guidance. Kuthi singahlalisana kanjani ngekuthula. Kuze kuthi njengebantwana bababe losezulwini sto enjoya ifavor. Sto enjoya ifavor. Oh makabongwe Jesu. KuJakobe sahluko 4 verse number 6 na verse 7. Jakobe sahluko 4 verse 6 na 7. Yes but Kodwa uNkulunkulu wephana ngemusa lomkhulu. Ngako umbhalo uthi uNkulunkulu umelana nalabatigcabhako. uNkulunkulu wendanani uphana ngemusa longanani bazalwane. Uphana ngemusa lomkhulu. Yes. Amelana nalabatigcabhako. Yes. Kepha labathobekile ubapha umusa. Ngako ke thobelani uNkulunkulu. Kodwa nimelane naSathane uyawunibalekela. Amen. Khumbula umthobela kanjani uNkulunkulu ngekuthatha livi lakhe. La licondzisa khona, la likwekhuta khona, la licorrecta khona, la likutraina khona. Mawuthatha le live noma ubona ukuthi uyathi lento le ngase ayikho standardini. Ngazi ukuthi 1 + 1 akuphumi 2 la. But ngiyalithatha live la uNkulunkulu. Ngikona ukuthi thoba lokho. Kuthi thoba akusikanga kokuguca. Because let me kneel. Oh Lord, I kneel before you in humility. It may not be true at all times. But kuthi thoba kungesikhathi uthatha le live lakhe uNkulunkulu uhamba ngalo. Lithi ke dithobeni phasi verse bandlo 7 lithini? Ngako ke thobelani uNkulunkulu. Kodwa nimelane naSathane uyawunibalekela. Uthi thoba kanjani kuNkulunkulu? Umelana kanjani naSathane? Umelana naSathane ngekuthi thoba kuNkulunkulu. Ngoba live la uNkulunkulu liphambene nemicabango waSathane ngithi. Mawumukela live la uNkulunkulu usuke umelana naSathane. It's okay bazalwane. Singaqhubeka sithandaza sithi ngiyamelana nawe wena Sathane ngegama lika Jesu. At times it's not necessarily true. Lokuthi ushito njalo, lokuthi kunjalo yini. Ngoba indlela yekumelana naSathane ngekwalombhalo kwemukela live la uNkulunkulu. Kuthi thoba kuNkulunkulu. Ngesikhathi ke uxolisa lapha kulomhlobo wakho lophocene naye
usuke utithoba ngaphasi kwesandla saNkulunkulu. Huye bazalwane, uyadi ke nyalo. Wake wakhuluma yini nemuntu noma kumbe angithi ngumntwana ugangile. Ugangile lo mntwana uyakhuluma lapha wengibekise iphi imali yami angiyati mina bengekho mina bengiyodlala bese uze angithole liswati bese siyashintsha stage lapho. Mina vele le mali mina angayithathi ngemabomu mina le mali. Why? Khona into yakho lese uthi angiyisebenzise. If you want to see buso basathane bushintsha kugaduka umhlabathi abaleka, it's the weapon of humility. Wathi thoba evini laNkulunkulu, ilanguage yesitha iyashintsha. Ubese ucalata kuphela umgwaqo ukuthi ngibaleka ngishonaphi ngoba sewuthinze into yakho. Uyasibona sigebengu usita nje siphethe kumbe kwelithoyisi kwesibhamu kwelithoyisi. Sita kuwe ngoba asati ukuthi unani. Naso sita siyafika lapha siyangena kuwe. Ya, uphethe kwelithoyisi kani wena uyatata ibhamu. Uyabona ziloku ngiloko abantwana kwemandi lokho. Bese sewuthi nje isandla sakho ekhikhini lakho unendvo yakho. Mawuyithi nje manya indvo yakho awudzingi umemeta athi hey suka, awudzingi nenyanza leyo ngoba nguye lo tawugcina hlaba inyanza leyo kanti nguye bekadokanga. Humility is our greatest weapon against the enemy. Kuthi thoba ngephasi kwesandla saNkulunkulu, kuthi thoba ngephasi kwelivi laNkulunkulu, kusikhali sakho lesikhulu. Ungacabanga ukuthi kulide wena awufuni kube kugcwalisa umuntu, awufuni kube kucolisa lide la, angifuni kube ngitentisa, ubogwadi ukuthi ngesikhathi ungatithobi uniketa sathane lithulusi lekuthi abe nemandla etikwakho. The enemy will have strength over you if you don't humble yourself, ngoba ngilokutithoba embi kwaNkulunkulu lokho lokwenda sitha sibaleke. By the way, niyakhumbula emadodana aSkeva emadimoni athini? Athi Paul siyamatha njalo, something like that, na Jesu siyamatha, but nine nibobani? Angutshele mntwana sekhaya, don't show your face to the enemy, show the cross of Christ. Khombisa ukuthi thoba evini laNkulunkulu, khombisa siphambano saJesu. Why? Ngoba sathane uyasathi isiphambano saJesu. Kumbe wena akakwadi, but uyamathi Kristu lo walenga isiphambanweni. So mawuta ngeligama lakhe, uta ngekuthi thoba kuJesu. Awudzingi kumela next month umele i-lockdown kuthi mzukwana kuyawufika umpostoli ngiyawukhululeka ngiyawuthola i-breakthrough yami. Your breakthrough began at the cross of Jesus, and God is there to make sure ngale ncwadi ukuthi ukususa kuloko kuncoba kwasesiphambanweni ukubeka kulokunye kuncoba. Ngakho ke there is no reason why impilo yemntwana kaNkulunkulu ibe nelanga where you are going down. It's up all the time. Why? Ngoba usihola eluthwendweni lwekuncoba. Siyancoba nekuncoba ngaye lo sithandzako. Asincobe ngempostoli othandaza in power, but siyancoba ngalo sithandzako. Siyancoba ngalo sithandzako. Sesitawuthandaza ngingabe ngisakuvulisa but sewungativulela. Genesis 39 verse 2 kuya ku verse 5 na verse 21 kuya ku 23. Ngekuthi thoba we get more grace, more favor. Grace and favor is not for those who shout favor.
but ngeke ngithi awungabomemeda. But liBhayibheli liyasitshela ukuthi ifavor, igrace, isabelo sabobani. Niyabona ke sikukholwa live laNkulunkulu kunjani? Is very key. Lokhu uyalikholwa yini leli lithi he gives more grace to those who humble themselves, not to those who shout. But labo labatithobako bathola more grace, much grace, great grace ngekutithoba. Josepha lithi wathola ifavor, waphatha endlini kaFaro. Lihambe naye Josepha aye ejele, lithi nakhona sasebenda uNkulunkulu wampha igrace, more grace, much grace, abundant grace. Ekuhambeni kwakhe Josepha sibona nothing else but the favor from on high. He was not a favorite, but he was favored, just like you and me. When you humble yourself, favor makes a way for you than you fighting against Satan. Indlela yakho ivulwa yigrace yaNkulunkulu, ayivulwa likhono lakho lekulwa naSathane. Tindlela takho tivulwa ngumusa waNkulunkulu. Wake wabeva abantu. Ngesikhathi ifavor seyiqale ukukuvulela tinto, seyikulungisela tinto ifavor. Ngila uqala khona uve abantu lebe uthandaza nabo bathi unemanga khona inyanga lo ihambako. Ubokwathi ukuthi grace is in operation. Bangaze bathi ngilokuthi vele udizela abaphathi wena. Ubokwathi ukuthi grace must be unlocking doors for you. Ngoba labantu esikundeni sekuthi labantu bewuthanaza nabo bathi hawu yebo wena sekunjalo sewuthole naloku sekwendeke naloku esikundeni sesibathi let's come ake simdumise uNkulunkulu. Uma sebathi uyabe unenyalo sifihlele yona, ubokwathi ukuthi kusebenzele favor yaNkulunkulu. More grace, much grace. Lisho njalo live laNkulunkulu. Igrace, ifavor yaNkulunkulu ngumuthi lomkhulu walabangcwele. Ngumuthi lomkhulu walabangcwele. Yiwoza. Ikuthatha from zero. Basho abantu bathi from zero to hero. Ngutshela ngegrace yaNkulunkulu ngoba uma emkhathini walabanye labemile, igrace, ifavor ithi sicela nangiyalo semnyango. Awukendi lutho, awukwethembisi lutho, bathi nje lo semnyango, and it happens to be you lo semnyango. Ifavor ibuke ngaku direction yakho, bese ifavor yakhweba. uNkulunkulu uyabaguide abantwana bakhe ukuze baphile ngekuthula. Once waphila ekuthuleni, success gets attracted to you. Kuthi thoba kwakho kuNkulunkulu ngiko lokwanzisa the grace of God upon you. It's not a waste kuthi thoba kuNkulunkulu, kuhamba ngeliqiniso lakhe. At the end, you are always the winner in Christ your Lord. Amen. Cela sisukume site uthandaza. Selule tandla tethu kumbe nawe lapho ekhaya, sitawujabula kuthandaza nawe. Mangabe kungendeka lokukhulu kakhulu awuzange wathatha isinqumo sekudinikela kuNkulunkulu, ngacela ushonanga imagama usahlete ulalele uthi ngiyakholwa ukuthi Jesu yindodana yaNkulunkulu lo wafa ngenxa yedono dami.
Umsebenzi lomkhulu mawungakholwa awendiwa ngumthanazo wakho ngoba uNkulunkulu sewuvele uwendile kwakho ukwemukela ngekukhuluma when you confess ikakhulu enhlitweni yakho it is sealed, it is done. Bese kuba mcoka ukuthi uhlanganise nebantu labatakusida endleleni. Ngicela sisho nanga emagama. Nkosi Jesu, ngiyafuna kuhamba ngemcondo wakho kunekuhamba ngemcondo nangemcabango webantfu. Ngiyamukela lusido lwamoya wakho longcwele kuze kuthi lencwadzi le ngihambe ngeliqiniso layo, hayi liqiniso lengilibonako noma lengilicabangako. Ngiyabonga ukuthi lencwadzi inguthatha ku grace ingibeke ku much grace. Amen. Baba longcwele akube lithumo as your children enjoy your peace by the leading of your spirit and their submission to the truth of your word. Ngiyabonga Nkosi ukuthi they are attracting as sons and daughters all the favor of their loving Father. Mawuthunyiswe Nkosi ekuhambeni ekuphileni kwabo konke manje kuze kube phakade. Amen. Amen.